Se čuje to, jel da? Ajde, paralela, šta paralela? Tog srednjovekovnog i današnjeg vremena. Aha. Mešavina, znači religija, sukobi, kultura, religija, sve preko ovih leđa ovde. Srpsko i norveško. Da, norveški su tu sad dosta zgodni u tome svemu. Kao što je Srbija u srednjem veku bila jedna od najbogatijih zemlja sveta, pogotovo poznatog sveta, starog sveta, zbog toga što je imala ekstremno jake izvore, rudnike srebra i zlata. Znači srebra sa 1/5 zlata, koje se zvalo glamsko srebro, to je jedno žućkasto srebro koje je bilo naš glavni eksportni materijal. Mi o tome slabo šta znamo, to nas ne uče baš mnogo u školama, tako da sam ja to prvenstveno saznala u Norveškoj, jer je Norveška našla naftu i onda su između ostalog koristili sve studije koje su im bile poznate o tome, o zemljama koje su se naglo obogatile zahvaljujući svojim resursima. I onda su zato štedili svoje pare prvih 20 godina da ne bi stradali kao što su druge zemlje sa jakim resursima stradale. Latinoamerika, Srbije i tako dalje. Jer čim se ima puno prirodnih resursa u jednoj zemlji, onda dolaze mnoge sile sa svih strana da ti otmu tu zemlju i taj novac. Tako imamo istu tu situaciju, srednji vek, kraj srednjeg veka u Srbiji. Počelo je još kad su počeli da vade to. Znači, Rimljani su vadili ovde. Prvo su predrimski narodi vadili zlato, ono su Rimljani vadili, zato su nam i uzeli, zato su došli ovde na Balkan da nam uzmu zlato. Ima čitavi govori Cicerona u Senatu gde on govori kako mora da se oslobodi to zlato od tih divljaka, od tih varvara. To je zaista, to je civilizacijsko pitanje. I onda, znači, počinje Milutin da štampa pare i da vadi ponovo srebro. Doveli su Sase, Nemice, da im budu vođe rudarskih okana. Znači, imamo iste likove, to je to što je jako interesantno. Imamo iste likove, sad imamo istu situaciju. Znači, za vreme Tita svi ti rudnici su bili zatvoreni jedan dug period posle Turaka. Sad posle Tita dolazi Sasi. I onda su polako, znači, krenuli da raznaseljavaju, znači da kako se kaže, depopulate ceo taj istočni uz Dunav, Majdanpek, Bor, ceo taj red, linija istočne Srbije gde je najviše zlata. I sad više skoro i nema tamo ljudi, jeli? I sad su došli Englezi i Švajcarci, oni su bušili tu dugo. I ja sam 2014. godine u nemačkim novinama ovde u Blicu, koje su glavne novine, jer sve su novine ovde sada nemačke ili austrijske ili švajcarske, jeli? Blic je objavio da je nađeno, onako na margini piše, našli su, eto, jednu žicu novu zlatnu, 72 tone zlata, koja se sada buši i vadi, ali naravno vlasništvo je onih koje i buše i vade. A Srbi nisu imali uslov, mislim ovde lokalni narod nije imao tehničke uslove da vadi svoje sopstveno zlato, tako da isto kao kad su bili Rimljani i isto kao što je bilo u srednjem veku, znači vadi zlato i onaj ko dođe da vadi, taj mu je vlasnik, a ovi koji su tu sa te zemlje, oni mogu da budu najamni radnici za platu, nisku, da rade u tim rudnicima ako žele. I onda imamo takvu istu situaciju, znači imamo isto to prelamanje, kao i, znači, prelaz, borba između katolika, odnosno pro-unionista i pravoslavnih, koje, znači, još padom Rimskog carstva se pocepalo i onda isto je od tad kreće pokušaj da se taj narod srpski koji se nalazi na granici između grčkog kulturnog postulata i latinskog kulturnog postulata, a to su, znači, Srbi, dužinom ovako. Još, znači, sve vreme su bile papske kurije, pokušaj da se pokatoliči taj deo, a isto kao što je sa druge strane, znači, Ćirilo i Metodije, svi ti koji su tu dolazili, oni su, znači, držali da bude istočna crkva glavna na toj teritoriji. To vaganje je, a sve se to dešava najviše zbog tog zlata i srebre, ne sad zato što je toliko bitno koji će broj naroda biti katolik ili nije, jeste, kao sad bore se kao za dušu tog naroda, za spas duše toga naroda, međutim bore se za spas toga zlata i srebra koji se vadi na ovoj teritoriji. I onda
U to su došli Turci. Oni ne bi ni mogli da uđu u to. Oni su samo videli polako, dolazili tamo od 1208. se prvi put pojavljuju i vide da stižu oni sa istoka i vide ovo ludilo rasulo, ovi se kidaju. Evropljani, šta je ovo, ko, ajmo mi. Ono su ulazili kao najamne trupe. Znači, Jerinin pradeda je prvi unajmio Turke Selđuke za svoju vojsku u borbi protiv katolika koji su zauzeli bili Konstantinopolj u tom periodu. I kroz vrak su isto ušli unutra, u unutarnje strukture vizantijske royal family, odnosno ove kraljevske, carske porodice. I bilo je jako opasno. I jedino što je na kraju on mogao da uradi, to je da mislim jedino koga je imao na kraju, to je da unajmi Turke Selđuke i time je uspio da povrati vlast u ruke vizantijske vlastele. Međutim, to je bio veliki curse, to je bila velika nesreća zapravo, jer je onda i suprotna strana krenula da unajmljuje. Znači, prokatolici su krenuli da unajmljuju i Turke i Dženovljane i Pirate. I tako je ta borba postala užasno prljava i ona kulminira na kraju padom, venčanjem Đurđa Brankovića i Irine Kantakuzenos, koji je imao za cilj da se na Srbiji održi pravoslavlje još za vreme njihove vladavine. I svake druge nedelje kroz život, njihov dugi brak, 40 godina, 41 godinu su bili u braku, ali svake druge nedelje maksimum, znači najviše ga puste, ni mesec dana ne puste, dolazila je papska kurija u Smederevo da pitaju da se nije možda predomislio, da li možda bi ipak onda oni da mi postanemo katolici, jer ako se ovde postaneš katolik, ako bi mi ovde postali katolici, onda bi granica turskog osvajanja bila na Dunavu i mi bismo bili u okviru te Evrope, jer se onda linija Evrope stavljala na Dunavu, a opcija B, ako je budala pa neće da postane katolik, onda oni ne mogu da mu pomognu. Mislim, to što smo hrišćani, to nema veze, onda bolje, brate, neka budu Turci. I onda je, znači, granica došla na Drinu i to je to. Imamo iste službe kao tada, imamo iste sponzoruše kao i tada, imamo, znači, isto ljude koji to se sve isto koji, znači, briju brade, znači, jer uvek je fizički, zašto je bitno koristiti ne samo reč, nego istoriju umetnosti, istoriju mode, istoriju muzike, čak i etnologiju, jer to su verovanja, antropologiju, da se koristi čak i osnovi psihologije, jer mi smo svi ljudi, mi smo drugačiji, svi imamo tatu, mamu, ljubav, seks, sve te stvari upravljaju našim delovanjima, našim delima. I mogu se mnogo bolje razumeti ljudi kada svemu tome damo trodimenzionalnost i vidimo, na primjer, da je u tom periodu baš taj hit 1400. Da su ljudi krenuli da mešaju fashion, da su ljudi krenuli da nose kao modni detalj, da se nose i zapadnjačke kape, one na dva roga, da se nose fesovi, šalvare, turbani. Znači, jer je to način, kao što imamo i sad i pozorište, i muzika, i moda, i sve te stvari, su uvek ispoljavanje nekakvih društvenih fenomena i, na primjer, na taj način se you take control on your fear. Znači, time što možda se oblačiš kao turski sultan, što to sad postaje deo. Znači, uvek postoje refleksije društvenih antagonizama, društvenih fenomena u modi, u načinu na koji se nešto radi, u stilovima, znači u svakodnevnom životu ljudi koji žive u određenom periodu i zato je sve važno da bi se stekla jedna dublja i trodimenzionalna slika i to je sada moguće jer imamo 21. vek gde možemo da spajamo izvore istočne, naše, jer su oni do sad bili zatvoreni ovako u jednoj gotovo autističnoj perspektivi, a imamo i zapad koji je, znači, vrlo beskompromisno sekao da, znači, istorija ide do Drine i tu dalje, posle toga nema čak ni Weather Channel, nema i informacija da tu uopšte ima neko vreme, jeli, od Drine pa na istok, to ništa. A onda se opet tamo počinje od Rumunije, Bugarske, pa kad dalje ide Istanbul, znači tamo već imaju i vreme, i klimu, i puteve, i ulice. A pa tek, jeli, nedavno, 2003. 2004. smo dobili, barem temperaturu i kao vremenski simbol na mapi Evrope. Tako da to je to što je isto, jeli, što sada imamo, ali opet imamo sad 21. vek gde možemo spajamo istočne i zapadne izvore. Ima sad puno polutana, kao što sam ja
pola Norvežanka po ocu, a po majci sam Srpkinja. Znači, bilingvalna sam rođenjem. Ne baš rođenjem, ali svojim radom isto. Kvadrilingvalna sam zapravo, znači govorim i engleski i nemački. Učila sam ovde latinski i naučila sam malo grčkog jer sam živela isto u Latini, tako da mogu na taj način da čitam knjige i izvore i dokumente iz raznih naroda, a znači kao norveški đak imam taj western-centric view, a opet srednju školu i osnovnu sam završila ovde, tako da imam taj autistični eastern-centric view, koji nije ni eastern-centric, nego je samo Srbija. Kao da je Srbija sad tako celu svoju istoriju, ona tako to sama, tako nevezano, ni za istok, ni za zapad, ni za sever, samo, evo mi tako, samo tu, što je šteta. Šteta, zato što niti se neko napolju zna šta se dešavalo u Srbiji, odnosno znaju o Srbiji, ali znaju svakakve vrlo loše, često netačne ili izmanipulisane informacije, a ovde unutra u Srbiji slabo šta znaju, mislim znaju šta se dešavalo napolje, ali to kao da je to neki odvojeni svet. Ali je prednost velika ta što imamo sad, ovu globalizaciju koja u mnogim stvarima nije dobra, ali eto u tome jeste dobra da se spajaju sve te slike, sve te informacije, sve te škole i što ima puno nas tako mešanih koji imamo te perspektive da možemo da premostimo i da stvaramo priče koje daju jednu dubinsku, celovitiju sliku, to ne znači sve, ali znači čim ti možeš, čim ti vidiš i muške i ženske i istočni i zapadni izvor, ti već imaš jedan koordinatni sistem u kome ti dobijaš trodimenzionalnost i oni tu mogu lepo da igraju po nekim prirodnim obrazcima i da onda je mnogo toga jasnije nego ovako. Hvala ti. Samo da imam 10.